run moi TV thhlirtu te chibe kan buk chewa tuntum hot sita kan komtur hi Mizoram State Commission for Women an member ni lai an legal cell member ni lai ania tin law college kan ti Mizoram Law College kan ti a hianin kumkwa lai zitir tu na alo thok to boka tuna hianin ama hi ukil pangai nia mitam takin anroi ania tin he no pang case kan ti te me chilam pang case kan tiang chi a pi chuan mitam zawngte na an pan ania ani hi T.Lalnunsiama ania Patea ti in ko tlampui ania ami mal takpon han sela kan in zuin hi reve to khopa pokso anon ti tran ti to atang khan ti hian pokso chungchanga poke mi malpuina kaloron ve fothin ania tuntum kan in kom the tur hi kalom em ani ti in bulkan tran ange ti chuan popate kan tran mai YouTube channel dan lampang pok siam tro nia kakatsu hey COVID-19 lai khan lockdown lai khan hun ola public awareness atan legal awareness atan kananti vea enga mo video khatlia mo zong chu ka da ve mana ma se COVID-19 lockdown te zawa na te kan thole ta ka jun ka khoi chun zom the ta lawa una to lo ma se ka po ka kalo invechin changkai kati khop mai thil tam taka holam te te khani sei thiam mangren katia tuntum kanin kom na tura po hianin anol puise thiam thei turin nang chan min sei sakle thiam thei tura kan nga ya ama sign he kan shet angin kan assembly ya chuanin tuntum kan assembly chuanin titi tamle zwal viau meya kan chief minister in a present tur a paper present turang ta ai tam shet thil alo soyani ti te han soi mam sak chiam te po oma tin kan chief minister point NGO te alom hantia thu sei han vom per te pok ha a om ni te khani na lang deva kan Mizo Hmeichhiate Hnamdang an neih chuanin an Mizo na a Tawp ti te pok ha video nge te pok khani na om ta kan lo mua chumi mei ba ka chuan kan customary law inheritance kan ro in chum zel na turang chi te kan dan chungchanga kan titi atama Mizo to social media platform he kan khovel ani to me tu na chuan Facebook vela po in nial na tam takoma thenin party join lo politicize sa thenin ami chiar thui lem lo lo trong de bor te po mu tu ra oma henga hen nang ni ang abik takin women ilo khoina sa legal cell at po ilo oma kan she tur trul engemo soitur inga kan ring hala tin thukal vele hi anilo zonga kal thei kan nam ta na mo kan ram ro rel na amo kan dana te mo kha poi thleng thei om tur te pok ha dana chang khana omin alanga khang kha tamdeu atira kan soya atul iti angle kan sheta ta na chatur te adik zok om tur te khamin han shil ngal de bor mela atir zo na kan ti teu ani chu ale alome me nia hey ama sa kan an soi ma sak du chu tun tuma kan an soi ho tur le kan ke mangi pona kan soi tur hi ami mal anga ka ngai dan ania helaya women commission anga kalo telven na light emo le pol association anga I o ani lo ni ti kha e kan an soi ma sadua tin dan chu a shil fiana te a soi zui dan te le ataka ko ta man dan a zir hian thil dang lam tang tak hi om ve thei thina chu wang chon tu na kan an soi ho tu rai chu mimal anga a him chi na tanga ngai dan kan an siam the na lai te kha ani deu ber maya chuti rual chon nia hi tunang a he tiang soi ho na hun thatak mai siam ani hi lo mom katia hi tuna kan han boruak sang hi ni assembly session te zan lama te theng tok tokin akim changin an thelo mai la lo thir chin te kan an neya tuna kan an soi tak mai bil Mizo in tren ro khom dan sang ni som pali dan kum som zet kum som chuang kan lo man to kha tuna mani mai khan bil putlu thar siam that na tur bil an putlu ania kha tak mai kha bil putlu ni tak mai khan keipo kalo en velai takania soi ho na khan in minti mi kha athong ve khop maya tin kan house leader chief minister zom takina aputlu dan ki khanin nge ne mi athong viawa mai ro chu bil te zia ka hmu theiten an ni ta ka khan ani pon a soi
phụ lo pal le enge mo hriat chual pala nei te ni te po khan langa chulaya tak chuan I tun tumai hian han soidon chuan thil tam tak soitur om kara ama sabera ka soidu chu tuna mizo te kan chi ai nuai na abik takin hnamdang pasal nei ang chi te hemi lai taka hi real tak main mizo society a mizo khotlang nuna kan nun ho na kanin u naw na ra thalo de mai chu thei tu ni te po hian alan na chin omani chuwang tak chuan hi kan hriat thiam omzia ril zok dik zok kan hriat hi poimo khopin ka hria keima mi mal lo thlir ve dana chuan he danina hnamdang pasal nei te chutiang khatiang chuan ti ang chi te khalai kha chu bila adana thunlu telani lo ti kha chu kan she viau to tura ngai ta la mar chu extra alo trong pal de ang tro kha kha chu ni mela mar chu ta ka soidu chu mizo he danina mizo tu tengi ani mizo chu tia a definition ron pe ka po hi he tak mai hi kema mi mal thir dan a chuan he dan hi mizo identity tu nge mizo chu ti definition atan kan ngai ti ka lau lutuka mizo chu tu nge ani ti lai hi enge ni kan chian tlan ngai ni okay tu na mi kan dana hi sang hi som pali dan a original dan apparent dan uluk taka kan en pon mizo te in nei in then le ro lua dan chungchanga man tur chawania chuan chu ta po chuan moro hnam ang nilovin in nei in akin akha tina in nei chungchanga in then chungchanga ro khom chungchanga he dana hi kan mangmaya kha dan mang tu tur te po kha tu tenge atlemin asap tong deu han tel taila afia zual dewanga en class of people nge he hi mang tur ti te po kha ron sei langani chu biom je chu Mizoram chunga cheng ten an mang tur ani ten Mizoram chunga po district council pathum chimlam mi te ala huam lo zui boka district council pathum te mi kha te kha mizo an nilove kan din lam pon ni chuang lo he dan mang thelo tur te huam lo ni mai chulai chuan khami a district council huam lo lai ka chu tun kan amendment a hian tlemin ron soi dang lam ron soi fi heta ne ya marju dang lam tampui om lo a ama sa ka soi urdu em chu mizo definition mizo identity mizo tribes te chu tu tenge ani ti in define nan kan ngai ni dewin ka ria chu house leader ina aron introduce na tongkama po khan chu ngai dana chu ane moni chu ti akha karil ruwa oma aron paper present akha ani po khan a shet in moni le avati te om ve chu ti chu nia kema mi mal ngai dan te po nia chu ni aron hi general law anga tu tenge mizo chu ni ti soifiana anga khan ngai lo tlangi le ka duani ve kalai ka chu ka she thiam danin le thlir tu de panan lo tu na kan assembly an soi hi mizo nam soina ni lovin in nei ro in ro chun zok lam pangkha ani tro khabi mizoram chunga mang tu chulai tak chu mizoram a po kan a huam chin te chawin kan mang the ta tak mai chuan mizo te tuna tak khian chu chune ni china tira kan han soi kan nun ho na mizo society avan tlang nuna ngong thalo tak anei pal a hlo om ka ti na ki po kha kha nia chu tak mai chu hei then kha chuanin hei miron beron ti mai la hei engemo han soi ho na nga te po mizo definition fel fai tak kan nei hi athazok lo mo tia ron suggest te po hian ma se hei tak mai hi ke chuanin ka ngai dana mizo definition act law anga kan siam hi ahim lo ka ti zo kani tian kan historian ten tu tenge mizo anti tia lekhabu sang berona ponpui zau tak kan po soi theanga mizo definition om hi ke jon atha ka ti dai zo ka chulai chon thil pakhat chu chuania tun tuma hian soi ka chak tianga interview turai ron dot ta ka kari rolo om ta chu mizo te hi
hei kan ziak tu sang te hian an lo soi na samaya abik takin Mizo chanchin Mizo history a chuan Reverend Liang Khaya ani hi ziak mi te le historian te pona an ron tam tak kha ni a chulai a chuan ani hian in Mizo chanchin sang khas ko somthum pariata ale khabu tun thlengin mu thein oma ta hin Mizo chanchin a khan tu tinge Mizo ti kha fel fai takin ron soi ni ta jen Mizo te po kha hei enge ni huam kha zaw em maya tuan soi bel lokan dua hei antiran Hnamdang Pasal nei te tlema Mizo trongbol se Mizo tu te kan lo soi ang chi te po huam zaw zonga ai Zoram kan han huam tum hang ho te zawng hang kha kan di ru nat lo na an soi kan dua chuta tak mai chon puliang khain Mizo chanchin tia sang khas go somthum pariata ale khabu zia hian Mizo chi sang Mizo nampeng sang asoya nampeng sang paruk asoya chuan lu pakhatna luseya po chi peng sang chuango chuaw hang chak chuak lusei chi penga po chi som pakhat aron list out ta chuan adota ralte a po chi peng chili alom leya chuan mar na ma po chi som pali aron tar langa poi hoa aron ti leya poi a khan chi peng chi ni Patea chi peng chi thum chu baka Hnamdang te aron tia khol ring khiang te chong thu kan tiang chi ho chi peng som chuang kha ron ta lang le ni chu miom je chu tuna he sang ni som pali or sang ni som ni paruk dan kan nei hianin Mizo chu tu tengi ani Mizo tribes chu tu tengi ani ti define na enge ani angin kan ngai ti kan lawe ma mene chu wang tak chun kan historian te na an le khabu je te kan ro na nga ya tin tuna hei RB Makkep khan sang khazariat somsari somkwale pahni khan Eastern Lusai stile kabolo ziaka Makkep chuming kan thela re me mai zok pa pa de pomo ani pon Mizo chi peng sang som pasari om alo ti dai to ni tin hei T.H. Lewin kan thia lare me fly on the wheel ti le khabu zia de po khan generic name of Mizo chu Dizo ani ti te asoi langa ti khan historian sang le khabu soi do jan soi tur tam ta ko ma chu ta chuan e tuna kan historian ladam zinga miladam puizinga pubila thanglian ate an le khabu te an en pon Mizo chi sang tam tak pai te mar enge ni he ta Mizoram chung tuna chenge ya po chim lampang ami te khothang lampang bitam tak kan om chu ta tak chuan kan han soi le duwa chuan he pusi chuan vorang kan ziang milar manin lok nikum masamai sang ni som ni pathuma le khabuti chia buti chu Mizo te thlang tlak thu a khan ani pechon aron du tho maya Mizo te chu tu tenge an ni aron chui zaw maya historian sang te na an le khabuzia te aron thlifima critical studies sang te ron nia chulaya chuan aron soidana chuan asoyang diek khan ka soi chuak thiam to khello mai theya Mizoram chunga nunglama samzial te paite te poite tuikuk le takam ti lo zong chu Mizoram chunga mi chu Mizo kan ni atiani ma se aron soi thel do nia kan the Mizoram chunga mi chu anti lai takha kha chu Mizoram chung kha kan kem sia Bangladesh lama te Tripura Mizo khochak lama bitam takkan oma mai chu khami naron soi tu omzia chuan Mizoram chunga tu na cheng mek te a chuan tuikuk le takam ti lo chu Mizo kan ni ti na ang vek khani maya chu wang chuan helaya hian Hnamdang kan lo nei awanga kan enge ni tema enge ni nationality a danglam lo omma se Mizo identity kha chu kan hlo mai don lovani ti kha shetlang taila chu on sang ni som pali dan mani loka amendment bill kan an pass tak hi Mizo soifia na tongkam mai engeli angan ngai lavila in nei in trenle ro khom chungchang tuna Mizoram chunga la cheng tena kan man tur ani ti kha shetaila mi te man tur ti ani lawa Mizoram ro po khan autonomous council danga phei an manglo Mizoram chunga po district council inga mo chin chau te khan kan mangti apoi mo he me chuan chu customary lo han thai bo na po kha
อันนี้จ้วงฉันแล้วว่าก็จุดรอที่ส่วนนั้นตัวนั้นนี่ Facebook เวลามีปาเต้นกันจันทร์เชตาโมอีตินเงี้ยมีปากันออกมามีปลาหินท่าให้พังดึกมาบุกเดียอันนั้นเสียเทรนขัดกันเชียร์อะไรจนทุยเดียวอันนั้นเสียก็เฮงเห็นตัวน่ะอันนี้เลยตัว assembly อันทุสยจังคันดินมุนไม่เชื่อหมอไม่ป้าหมดินมุนจะอะไรเสียดผ่าตางเงี้ยอะไรไงเดี๋ยวอะไรเงี้ยคล้ายค่ะเฟียได้เป็นมินันชิลเฟียเลยข้าป่วยหมอครบไหมเนี่ยที่กะโหลลิสต์พวกกะโหลเสียมเงี้ยตัวน่ะด่านทาร์ที่ไม่ละมันเป็นบิล X แต่เพจละนี่เชี่ยเราเดี๋ยวอ่ะเฮมีน่ะดังลำน่ะอารมณ์เช่นจวลปุยฮีpoint สองเวลีน่ะสวยเทียปะขันน่ะชวนด่านมิงกันใช้เจ้าเดี๋ยวใช้เจ้าdivorce ตายที่ละ divorce ที่แต่ละคารอนหน่วยโบตามันจะช่วงทั่วอินเทนจุงจังค่ะเอ็งมาดังละมอมช่วงเราว่าเฮมีตักโปฮีเฮกันด่านเทียมอุกิลซีเนียร์ปุยลาร์ช่วงรอนสวยที่พวกกับผมzawngตะกันเนี่ย Amendment Bill ตายที่ละคัน Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill สังที่สมที่ปรากฏนั่นเดียข้ามีด่านข้ากันละนี่ไงไม่รู้ที่พวกกับผมด่านเนี่ยกันด่านเนี่ยชื่อ Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act คันเนี่ยจู่ว่าฉันตายที่ละคันที่เราส่งหาเรื่องว่าพวกอดีตความกิมเชี่ยวเราจะกันเนี่ยMizoram marriage title lawa no marriage divorce and inheritance of property act ti ta tuna khan divorce ti tongkam kha an ron nuai bo ta mai ro chu khalam kha chu local santai la chu divorce ti tongkam kha tai ti lom lo kha ni mayaอันนั้นเลยจวนนูปัทโอชัว acquire properties ที่ข้ารอนฟิลเฟียทาร์เลจวลตา acquire properties สักจวนนูปานีดุนนัวตัวหิงปัวเงี้ยนี่ property ค่ะเดี๋ยวมอเตอร์เตLLC เตปอนี่อ๋อ register ปอนี่ acquire property อันนั้นไงนี่ที่เตข้ารอนใช้เชียงเลจวลตาจวนอินดังที่เตอารอน define เงี้ยนี่ definition อารอนเปกิมจังอ่ะtin in ro chun bung ro inherited properties ti te ron sei fia kong ka sula mak ti te po fel fai ta gen ron sei no na chun mizo omzia mizo definition lai ta ka te hi tlemin ti danglam na hreda oma mar chu ma min danglam lian tham em phi chu om lova chuan dan man mek ina sang hi som pali na marriage price ati hi man le mol ti mizo takin mizori rem zawng takin ron da rai maya chuan adot le chuan ko ta tranga hei tuna kan dan man mek po khanin sani sompali dan khanin intren na reng legal dananga valid tur chuan ko ta tranga divorce decree divorce order lak turani ti kha sani sompali dana po khan om sa reng thowa mai ro chu tun dan thar aron danglam na zo ke ro chu in nei thar tu reng te khanin tin ko thana po RCRL pek chu main nge ni helaya ko ta tangin divorce certificate divorce decree an nei ma saim ti kha nupui pasal then to te tan chon kha ko thana te khang license officer ate khan mo phuna ron pe tharta kha fu ka te mem boka chuti ni chong kalo pot chat lo khalai kha mi no pa an in chena an in ma a sum an lo chota a kha hetilai mizo dana mizo chu kan in nei dana chon mizo danin kan in nei a caution dana kan in phuar le a kha kan kal phung mai chin kha ni ta tro mase tu na chuan marriage certificate caution dan mi pi alma khan sarkar shet pin kha ngai to ta chu lo in chen le khan het RL vel kan han lak mot kha I alo kim to lo ti na ni mo dan chuan pom lo ti na ni mo kha mi kha sum chwa pon
sum chua pon angaya sahni som pali nu lampang ami hrim kha chu sum chua pon ko ta tanga divorce certificate lak lo chuan an lo in chen chiang lo in lo ti nang khani ta chu chen khan nu pui pahni ni pasal pahni ni pok no no lo om thei te reng mai chu wang chuan sarkar na thok ta te pe chon le india ram da na po nu pui pahni nei ang chi kha phalani lawa IPC BNS ha shem na te oma sarkar na thok tan pe chon chu share ta pangai nge ni nu pui pahni nei anga nge ni min khei viau tu mi lo ho viau tu lo le chon kan la ka kom thei ne po khom ve thei hi la ngamo chuan chu adot le chuan hei internet chana phar ti ming akha pai bo ni le bok ta chuan heta tak mai hian tu nei han soi lai taki zo na chan na point le zura tan chuan mizo mi paten kan hel deuh lo mon ti a khan sum chua internet ni in Hmeichhia in ama kha chuan a chanvo a percentage kha engma soi nei lo wa sum chua chana zirin Hmeichhia chanvo khanam nul sak tur ani chuang lo wang ti khani ta mo court discretion court role na the point kha thui via wanga tun dan thara hi chuan za mark ang deuh bok khan za som nga pel lovin achang ve theyang ti khani ta kha za som nga pel lovin ti lai taka a me nu pa khanin tunlai mi pa phe chon Hmeichhia zok na thok hin tam viau me ya thanem ngai hi kan ni ma ni dik tak chon Hmeichhia hi sum don hun tin reng ta po han thirila kan thanem kan ngai me ma khanga kan za a som nga han ti de ubi kher kha Hmeichhia tan khana fair don moni le nia hi a ngai tu tena anril ru tur le mizo society ya mi palam lalna society ma na tanga pi le pu te hriat phak lo tanga bi palal na chung ko kan ni na lai lan na te poni ve te po ngai te la khalai bo ro ka chu mo mai ro chu tam tak chuanin helai tak khi nia hriat thel thil om ve theya za som nga an chang theyang ti anga lo ngai khan om ve theya chu wang chuan nu pui ka za som nga ngor kha soi tu mani san lo to za pakhat poni thei maximum za som nga pel lo wang ti kha ni mai in chana zirte chunu pakar tho chu chu iseng che khan Hmeichhia zok kha tho tam zok te polo ni theya tho lem zok polo ni the khami boro ka zir khan ko tin real film mai don tin ani chu ani tak chu tin ni chon kan atira ka soi ang deuh kan Facebook kan tia tuna chon mizo chu engkim assembly house a thurel po Facebook kan soi ho vek to ka khanga khan thil tam tak kan ngai to le tin in soi changa kan ngai to le kan Facebook velan chiang lova thu soi chaklu tu kho hen boro kan lo siam thalo ve de ani himo kan ti de ani kha shi chiang lova lo soi ve vakki apui don le me a kati iseng do kan intendar na kha tu lo de wa min thlen ve the don tlat kar kha ati che the don tlat me dro ti che the he poi mo kho mai nia chenia film tu den ka soi thina ki po hian social media mi chungchang he kan milar chungchang te ponia nga heng thil kan hui chu achan ve top hi pai topila remaining 50 hi film chawila ti te kha inge kan sei wor te po tu la chu wang chun thubel chian dol lo leng wak min ti chi ai tur thil he tam ve thei viau lo kalo zo zaw ve na khanin kan han kom don ti ka share kalo zo zaw na khanin englo pakhat kha Supreme Court ta Marriage Divorce and Inheritance Act Supreme Court thing phave chun pakhat kai thuami versus Raliani case ti kha ishevek karinga Supreme Court in rolo tu chuan a ro ringot ni lo ro nei tu mo phurna aking zui anga ti kha ala dik zelem hi tuna mi tak phi ka chu tuna dan kan nei ma mi dai zo kan nge case athu boy in tran phi ka chu mo ni e kha mizo ro khom chung chang a chuan nge ni manlar tak te po ni ya kha chu ni e la ni zele hei entianan hei tuna te po kopui te boral chung chang a pasal te an lo borala an family pension nu pui na lo la faten an lo la a pasal te thia wanga an ham thatna helai kan lo dong ani chuan heta khodanga alei ba po ka mo phurna ni ham thana po ka dong ang chein
amo phurna liabilities te pokha ke ma mo phurna ni ti kha hi chu o thukal mek zel tho chu ni om tak pon reng ani tiro ani entir na mi in pasal ni awachuak ta a ti chuan alo let le ta a mo alo let le ta a an ina khan ama aselen na ina khan alo let le ta a kha faparo luahtu khan inti teng mizo dana chuan fapa khani in alanga fapate zok anti deuh kherin ka shile ngala khanin alo du lo alo rem ti lo thein hemi tak hi chu nia arem ti lo theim ti lai hi chu adana nga soi fak chu har sanga amai ro chu dan hianin a sei zo ka chane women commission ang pon he dan tuna yenge ni sani som hi paruk amendment ron chuak thar heta pohen women commission ang pon ron na te pokhan pe in suggestion pokha an siam te zinga meaning nge tunai sei lai ya kha it zona ang chia kha chon dana chuan han soi fak thei chu ni lo na chungin khami let le ina ro a khom theina point a hi a om ve a chu sani som pali dan tuna amendment a khan khoi dang lo ni lawa chu na ron soya chuan in tra khatia lo let le no mani chuan chung ko e bel berani chuan fapa te ang bokin ro luat theina chanvo aneyang tiani ta ni mo kha tak mai kha helai a Hmeichhia pol le a women commission anga anriru a chuan hun rei tak chung hun danga mo nia ron le to kha chu fa te po an lo chang che du theya chung ko e bel ber ni theina chance kha a cheta e me mani chu wang chuan anu le Patea ron in ngat le ngoi ani lai kara e bel ber ro lo thei tura nge ni element poimo tak ani lai hi a fair love min lo zo sak nge te che ti zo na pakha ta oma ta chuanin nu le pa an oma fa pui tling te po an lo nei to a an pa boral ta thut maya ma ro chu an thil zong kha an nu upalang po lo ni tang se khami minga handa ve ngu tur khan an fa pa te shet puina or guardianship kha an ne angai ti ni in ka sha a kha ni ta lo se ani empty kha ka zo na ni ta se chu lo ni ta lo se an pa boral ta khan will lo ziak ta lo se engtin nge niang will kha nge kha thuro chia chuan ani le a will kha lo ziak ta se khami will kha alal berta emmi ti lai te khami lo shil fe sak le nia hi sani som pali dan le tuna amendment a te po hian dang lam tampui om chuang lova hemina soyom zia chuan ro khom thu hla chuan thuro chi hi lal bera na thuro chi ka dana nga siam ani chuan thuro chi ne kan nge kha dan na siam ti lai ta khami lo shil fe le thuro chi hi dan na ron soya chuan thuro chi siam tu le thuretu pani tala nom tur ani ti ania do kan khat kilin mingan sign ho tur ania azinga pakhatina saina tlaya midanga wa sign tira khang khani lovin ni lovin anom ho ngei tur ani khatia nga danang thlapa social kailo athil omani chon thuro chi khalal ber tur ti ani ta marju thuro chi lo om lo palani chuan he dan ve khenin ro luadan ro khom dana kharon soita chulai chul tunai zon masa latelin mo pa beralo borale chon nu ber hi head of family anga ngai turani mai ro chu fate kumtling an lo ni to ani ro chuan faterem ti puina angai thung ti khani ta chu head of family chungchanga mo mai ro chu hemi tinan pa in ro som akal santa pasal ro som in ang veka local santa chunga chuan lo boral li chuan atia khangin ro chundana kha chu head of family lai kha chu head of family ni maya head of family khanin a pa ber rawa kha amin a hui ve kang tin lampon ni chuang lem lawa dan thiar ka chuan mo fa pala indang lo hote nu berte khang ho khan za le za de na in semanga fano pang ber kha chuanin chanvo khatina changtamang ti khani ta indang lo kara mo chu thilom dan deu chani chu hei apoi mo ka te hi nang mani dan shemi nya ai nei zen na te po dan ania boino in to tam tak poi heng te ne kan shia chen lo wang te po hi ani karinga heng ang awareness hi ni ani angai viawin ka shia kha I chon tuna kan dan anon ti thar ta ka hiam assembly house mewa khanin
act kha soi ho kha ni ta si a opposition kan han ti ang chi amo khang kha ning ma kha an lo ai shan lem lova an lo pass ve mai kha ni ta a chon khei kan MHEP ten en non le tur te pon han ngen ania helai han eng china hian ge a kan sarkar hian ma han la chhota se mo kan NGO te hianin chulai te po chu han nor le ta se ti amomo khala ka e kan thatlan na tur ni ang o nia hi ke po hi MHP lam te na tu na nga thoman han nei te po hi aing lai point tak hi nge kan hel kam niang o ti hi ka lo shebik chuang lawa ke ma mi mal mu da na chuan tu na amendment kan siam an han siam ta ka hi biran pass hi a tha ka ti khop maya mi patan pon Hmeichhiatan pon Mizo society a po tin ko ro le la chungchanga po hi thuro chia le a kai hnoi yearship certificate pek chu dan chungchang te po fil fine zo kin ron tar langa chu a Hmeichhelam a la ni se acquire property hi eng chin nge ti nge ni dana inject fil file lo tak akha definition fil fine tak aron pe thap to boka tu na phei chuan tin chu nupui pasal pakhat ai tam nei thena chan sang tak danin ko ta tangin in thena lekha lak fel tur ania ti rualin a system danga enge ni in warem lo kha tuna chon ron chuk turem thlap boka tin mei che chan vo anga po mark ani in za som nga chin a chang theyang ti kha ani thina sum chua a hiana chan vo hi ma tala ni velo hi chu a fu lo de ve tia mei che pol thang te pon ron an thlen ni te pon kan ringa thang te po khatuna hian za som nga chin an chang theyang ti te pon ni taloya hengang sang han ngai tua hian adan thu hla a hi chuan ke chuanin mimal tin te du thu sa mang chuan mi pa du thu sa mangin me che du thu sa mangin mi zong lom na tur tan chuan thil ti theya ka ngai lova tin ke ma mimal mu dana po hela hi chuan bel chui zom deu sela avan thave oti engeng moti chu ka nei ve thowa bidang ang bokin mai ro chu a thu phungin tuna han amendment kan pass sai chu a tha ka ti khop maya tin Hmeichhiatan pon loma kutben na tur ningei chuan ka hria amai ro chu helaya tak hian karin dan a hi adike modik lovemo adan a hian an lom lo na lam ai ma chuan kan house leader ina law judicial minister ina adan putlu a tongkam che sual pal hianin miril ru atina chun zomin hilai hi kan khel chun zom tak ni khan alang deva kan soi me ai ma in Mizo ni Tawp na khalai bor te kha kan hel tlang de ni in ka sha a chen khat ngai to thui vak lo ni chine iron soi Mizo chutunge tia kan historian te puna an lo zia te po ngai to thleng lem lova na tak social media tongkam lo hian ani tur pa khian thil hi avo al deu mani le ti te hi alang ang deu ka tia adik chia chu nia chu ka mu dana chone me chi pi lam lungoi lo na deu te po ka kan house leader khan aron putlu dan kia khan tlemin khak sual pal deu han che sual pal anei na laia kha khata khan atuk loka ama vekin in 10 fine ni o mang dewa ngai thei tura a review committee telve an mo phuna ang zongan han nam liam laia kha adan chung amendment in aron tumram chiar fam kim man si lovin apol dang te po khanin an ron lungoi lo pui ta ni deu berin ka hria ke ma mudana chuan adan trim mi chu sarkar lai ministry SPM MNF lampanga ngai tu lovin party lam ni lovin tia hi a tha chu ka ti ki kan zawai tan chuan adan anga changa thlir pon ham that na kan nei to vek zo ke iti na nia chu tin chana Mizo mi pa te po chu lo thla phan lo tuk na tur om don mun le kan hlau hlom riau nia enga ting en enga tiang te chon kan cheve kan sin han ti te mo tam riau me o ma lom chu hi adana khan ni chin kan seng che khan chum chuen za somhan chang theyang ti kha arik dan pot khani deu boka social media vela chon mo kamia khan nupuiten min lenga min chuasan lenga langa za somngan la ngal don tiang riru kan nei ve thedi te po khan na langa mai chu kha ka chu
thil riat fam kim to wang te poli mai thei hei chung ko tam taka chuanin pa ber ten ro lo ziak man lova amo me thai fa te poni ta se ni chila kan seng jo fa pa an lom chuan fa paro chan tura kan da a fa pa pani pe thunom chuan ate berin alo siam man lawani phei chuan ro aziak man lawani phei chuan ate ber chan tur hanti ang chi te hi ngai dan kan ne hetani kan subject pi alam lok kha kan kal lok ang kha hi ani rengim I tekhinan in chunga an farnu zok te molo tangkai chung ko tana nge ni chen fak zok te mo nu le pa te polo endom hlum tu zok te mo lo ni ta se khami te kan right an nei vel of me nia zo na poi mo de wani ani china nge ni fa pasal le to lo le kanan so yang chi akha fanu te din mun ani ta fanu te na in chung khura right an ne na hi abo reng reng lawa I so yang khan chung ko ta na akula ta tang le mo phurtu bel ber khan ni zok theya khang khanin fa pa te ang bukin chanvo parwa an le tung te po chu sei zau acha kom hle me me ro chu tu na kan in kom na tang chiang te em chu tu na assembly house ro re la hian Mizo Hnam angin dan engma pasani lo alangai ve kani kha kha chu ame ro chu tu na an dan pas hi chu in nei ro khom in chen chungchanga ni ti kha kan shet chen apoi mo hle me chu mi ni lo chon tu na kan popate soyang khan mi kar a enge kan ti in huat na iti do miang tiang zong chon soi te la a thlen theya in hnial na tul lawa kan lut vak thei boka chuwang chuanin kan dan akha shichiang ila social media te rak chak chaka tang lo tai la mithiam te ron na chang la shizok te ron na chang te shetai la ngai to na ve tam second first third fourth thought no akhanin I kan ngai dan te puang chok ve chin zok tai la tha in rin oma tin kan han soi lenga mizo na hi chu tu man ape ngo thelo ni ti lai khamin fia le theng em top ya I khalai kha miriami rang chalin min sat som vek ma se kamizo ni na hi abo chuang lawanga ti khang te po tam tak chuan an hela Hnamdang pasal Mizoram apianga seilan pipu atanga bongkon nei tu kan ti te ania pasal te hi khang te po kha bongkona inruk leka omlai po an tha tu te lo om to ania anni kati ang pasal an lo nei ta amo sap maria fa nai kan te mi youtuber te po mo kha Mizo na kha bo the rengem ami la de kan soi ani chu mi te shet la de nia hi soi viau tur mo ni chumi rol chuan a toy thengin kan soi chinanga a customary lo lamte ne na soi kai lu te portal na chen om ve mai theya hey mizo pi le pu te hun atangin kan customs kan traditions kan kalphung kan chin dan a hian Hmeichhia le Hmeichhia chan sa khwa nei lo ti ni ta pasal te chi lam lama betur tin Hmeichhia le chakain sa khwa nei lo ti trong kam te oma marji pi le pu te hi nin heng hi Hmeichhia dan hiam na mo khatiang zonga ngai lawin nu pa chu kop khat nge ni in kop ta dan ni na lai tur pasal lama pedut tur pasal in tulut tur ani patriarchal society kan ni na lai an lo she chiang em zo kan ni ti lai kha ri ro oma chumi ngai tu na chu tu na po hian mi tam takin kan la pu hi a om lu thuk thowa Mizo te kalphunga chuan Hmeichhia in pasal nei chuan engkima kalsana nga pasal awanang kha nin identity zawngte mo a tribal ni na te khang zong kha akalsan turani lomni ti ngai dana hi kan mithiam tak te apo alani thowa social media platform kan mu chin chaupo ni lovin dan lampanga te po hi conclusive dewin han soi thei chuni big chuang lova khalai ngai dana kha Mizo kalphung Mizo customs ani ti hrim ngai dana kha om the ni amai ro chu izona lai ta ka han pe hel ri lo kanga the bus zarkot initin na tho ha thak takle ru to takte kalsana cholha dam na munnom tak izong ani chuan the bus a hian local nge yang che mitin hian taksa le ru cholha dam na ikan momo feka the bus a hian imamo ang zelin massage chi rang thlan tu aom renge in soi mi workout train te tan taksana them thum nei te tan le
ni tina office kal nungzang le dar na nei thin te tan nu le pa ni tin in chung khur na tok te tan ha dam na mun ani ni tin nun man na ha tong khong chang i nei thinem i budget mil zelin kan lo ruam han sakang che a mun hi zarkot ven Trinity Diagnostic Center bul khopui beng cheng laka sang ani a the bus massage and wellness center chol ha dam na thatak man tlom si in tan kan om ne ka mu ve dana chuan hemi customary law kan an ti te po hi Mizo din hunai chen soi viau tur customary law kan nei to vak lo ni hian ka ria a chumi atan chuan hei dan LLB law zirna hian dan zirbing na jurisprudence subject ten tia chunga chuan sources of law dan hi enga tanga ron chuak nge engi a source sang ti zirbing na sang zinga customs hi enge ni source of law poimo em te zinga mi pakhatani chuta chuan customs hanti chuan namin ti dan bik chin dan bik choi dan thut dan na tan ho dan nupui pasal in nei dan manhlan dan mo mithi vui dan intent chungchanga ro lu chungchanga khami kha kan customs kan practice akha customs akha law ani theina lai khaum ta ni chu tak mai chu kan an soi fia aziak lo te pon ziak lo danang de ro te pon kan soi fia du na chana chu tuna hian tuna kan mizo tam takina kan boina le hmhp thu chuate po khan en taila customary law I think a customary law committee and timain ka ria customary law drafting committee ya kan tel lo chati khati ti zawngte khan in ka ria ka soi du tak chu khame wording customary law committee han ti lai tak customary law kan ti lai kha karon ko na lai dan iti lai tak chu tak mai chu customary law ti kan an soi fo po hi afu chi em ti lai kha ngai tu ngai in ka ria chu ta tak mai chu ni china kan seng khan custom sakha law ni tur chuan element sang anga ya tlem te lo soi ta len ti nan pakhanna chuan asap tongin time immemorial eng tika tanga ron ir chuak nge ti po hriat lo khop thil khani ngai en ti nan tu na te po kan ro lu dan te po hi triau chaka tangin nge ein tan triau thanga tangin nge tan ti tu man kan soi thelo mo khang chi khan tur chuan chu ta chuan e khang law custom zakha mari law anga lo tur chuan chu e time immemorial atanga in tan anga ya tin chu mi pelama kha thila kha ron in tran zok top le mai ne lovin continuance chunzom charchar anga ya tiau chaka tangin selesi sangsari hun la ya mo chuda tangin eta anthin dar le huna tin british law lu hun lai in lo do hun lai tun thlengin chu continuance kha fil fai ta ka omangai bokta adot le a chuan hei a fil fai turani mo arbitrariness ani turani lo ani arbitrary turani lo ntia chuta chuan kha custom sakha entianan in nei dan in then dan rolu dan kalphunga kha heta khochak lampanga mi tena nian ngai kha mo khothanga mi ten an lo pom lo thil kha om the common acceptance kha om turani khami nambil tan khan ti te tin chu kha thila kha nambil te na kan lo pom tlan tu na mi kan an soya kha lo kim ve bi po ni sela hey legality judicial in nature kha alo nei lo ve thei mo ama kha dananga han enforce tura remchang lawom thei entianan mizon hatlang ade jon chofun ina tangan pai chuaka chofun nge tur chofun lo chu shem tur ni ti taila chu I nge ni judicial judicial in nature lai kha om ta lo ta khang deu chi khan chu tunami lo po thil tam tak soi tur om khami customs sang kha law anga om tur chuan tuna kanan soi element sang kha lo om ngai vele ta ton ve ni tur chuan tak mai chuan ka soi du ta ka chu tuna customary law tia kanan soi hi borsap any pari khan kumsa ka ko somni pariata khan mizo tlang sang lal sang te an thir wanga an chin dan sang kha ziakina da khom ta ne achuk tuarema a ko khoma a titi puya ti khan ziakina da district council kan lo nia kumsa ka ko somnga paruka
customary law district council in aron compile ta mo danangin aron enact aron siam nilovin a compile ta chuan chu tuna customary law tia kan han soi sang te po hian ta chi reng ani chuan amai ro chu kum sang kha ko somriat khan customary law committee UT kan ni hun lai khan din ania siam ania chuanin chu ari ve to ne chung te po chu mo ti khan customary law kan lo ngai hi en no na ngai hi ai nerem to chi em chu continuity kan ti ni china element sang kan an sei ri ro he chung khan ala applicable zelem ala relevant ti te po khan en ho te po ni hanga yan committee kha kum sang kum tam tak kha apal tlanga kha tenga kum tam tak apal tlang nuwa khan kum sang ni le panga khan mizo customary law mizo Hnamdang tam takena kan han soi thina kha gazeta notify ni ta ni gazeta ron ta chuani ya chu tam tak chuanin mizo customary law chu gazeta tong poti chu the ni hle ne chu a nature kan en khan dananga siam the ni lo ti lai bo ro zong nen pom lo tam tak khan om je ta nam sang kan oma ni china kan sengan lu sei mar pe te po khang zong kha a huam ki mangai box si chu mi ti tur chon har don do tuk tro chu ta tak mai chuan kha kan customary law angin kan ngai thei tur chi pon ni lewe ti voice sang te om khatiang boruak sang kara khan kan mi thiam te ram ro rel tu ten engpon ni se in nei chungchang te in then chungchang te ro lo chungchang te hi mizo te min phor khom tu le fel fai taka kan din hun kan so nge na lai tur kan focus point tur ni na langa chuwang chuan hemi pathuma hian dani siam mai te ngu an ti ta ta chuan in nei in then le ro khom dana kha dan bu sanga siam lovin dan bu pakhata ti khan dan siam tu ten mi thiam ten ram ro rel tu ten ron duang chu ka sa ni som pali dan kha ron piang ta ni chu ta tak mai chuan ka soi du chei tak he ni ta customary law kan han tia chu tuna hian a saptong takin codified law dan angin act angin kan laluta customary law ti tong kam lai taka kha tuna in nei chungchanga customary law kan nei to lo ti taila adik mo adik ka tiane ajan chu codified law or act angin kan nei to kan lalut to a chu wang chuan customary law anga kan lo soi kha chu technically in om thei to lo turing bo turanga khana ngai thei ta ni tin in then chungchanga po kha chu act shan kan lo nei to wangin mo ro lo chungchanga po act kan lo nei to wangin customary law kha I aum zui to lo ve po kan ti theya amai ro chu in nei in then ro lo chungchanga danina a huam tel lo thildang alo lo mani chuan chu kan customs sang kan culture sang ina aphuar alo lo mani chun customary lo chu alo om zui zela lom chu kan lati thei tho asap tong takin tuna thil pathum kan han soi bak remaining topics alo lo mani chuan mo kaka customary law ngi allow kan ti thei tura kan ngaya ma se chu tak po chuan customary law anga kan lo nei sang kha go somnga paru ania mo sang ni panga ni mo hi mizo te hianin kan pom to lo ti ka ngai dan ani mo tuna hian engfange kan ti chuan tuna sang kha go somnga paruk dana po khan vc te thuneina khotlang ro rel chungchanga lalte ro rel na ri ruwa frechungin sang kha go somnga paruk khan ron compile vc ten thu boy sang civil te criminal case te an ngai tu thei dan tur te po a pe ni ma se tu na hian har sana ne te la vc ko ta ka ri kan nom mang to lo vc ko ta chon district court kan thang vek to nia tin chu mai de lovin village council act po a ran pain kan ne ya tu na tu mani lo ka extra kan nei le boka khatiang zel khan in nei chungchanga tun din mun zel khan in nei chungchanga po chu ta kan sei le do chu in nei chungchanga po entinan chu kan customary law anga kan lo nei na asoi mo a chuan zol puan pha ti te po ala om hun lai li takala chang ma se tunlai in nei han tu ba zol puan pha kan om to lo tin hey mei ti te po customary law a in zia kala fel fai takina shilfia mei kha nu pui pa nga yang chi ngai turani man po chu tiang kha tiang zon ti te po ni ma se mei kha I mizo custom sa khan lo kan practice a lo om po ni se Ramadan in aphal to lo ta chuwang chon customary local sanin Ramadan a khan kan lu to a tin in then chungchanga te tin akai no sang offense social offense sang ate po hian he
loi them tite tin hei moi lo zong ai lo te la nu te de tite po customary lo chuan cheng som ni fine tu ra ni sang ka go som nga paru ka cheng som ni chu sa ta ka ni chu ta tak mai chuan tu na hian mi in moi lo zong in nu te de chungchang te tin mi nu nu te de phei chu cheng som nga fine tu ra ti customary lo khan chuan chu analu tuk a hrem na kha ma se ka sei du point tak ro chu khang ang chi social nge ni offense apo kha min an lo ti ani chuan IPC noya BNS noya POCSO sexual assault sexual harassment tin case kan file vek chu wa chuan customary law anga kal du tu ma ganom chuang lo chu wang chuan ka soi thiam dan bera chuan customary law hi tu na chuan mizo te na customary law kan lo ngai po hi kal san ai kan du tlang to a practical pon gan kal san tereng boka chu wang chuan nge ni dan thar kan nei ti tok me na tro element sang society na kan pom tlan tur ti te continuance ani turani kan ti kha abo ta hlom sia chu na customary law tia hey official deu kan an soi ang te po hi chu ka soi hi adik vek ka ti na lam lo ki ma mi mal ngai dana khani ma ya hey kan kal san deu a fu to in sia na te kan ni practice le the to lo kha atam to bok ni tu ai ni china izo na taka khan kan lut chun som lokanga izo na taka ka soi kual na sal du ka zo na tak po ka te pa hey mizo big takin mizo nu la mizo nu Hnamdang pasal ne yang chi te khang kha inge ni an bo time ti bo ro ka mo chu ni china ka soi kual do na san chu kan customary law mizo te kan customs kan traditions kan practice a chuan mizo in Hmeichhia in sa khua nei lo a pasal te lama bet tur ani ti mental ti thirna lian tak kan nei kha kan customs anga kan lo nei kha adik lo ka ti mi lo amai ro chu tunlai khovel nu na kha saying kha phrase kha idiom za kha mang chun zom zel turin a relevancy nem customary lo ni tura element sang kan an sei sang atanga han te khan Hmeichhia ten pasalan nein an pasal telama an ma ni na zawng kal sanin mo anin tulu turani kan ti la ya kha tunlai din huna a relevanem ti kha kan ena ngai ta chia ni sira kan soi customary law mumal po kan nei ta lo ni e ti ngai dan kan han soi na ki atang khan khami lai point te Hmeichhia disadvantage na lai point tak kan choi vun view po kha a fu ta che lo ka ti pa chu wang tak chuan tuna Hnamdang pasal nei mizo in nei sham family ti chu tu te pon gan du veka kha Hnamdang pasal nei choi moi na le choi hun na lam ni lovin tu chu nam isu tak ani awangin kan han sei du chu Hnamdang pasal an lo ne ni awang khan mo nationality chu dang thei mo tin tribal ni na po tribal status po ngong lian tak po nei mai thei apai thei mai thei adin huna jirin ma se Mizo identity chu engti kong main atang thelo athi thelo kan si ina Mizo na atop aron ti aka document ani to don si assembly house kha thu taka ani love asoi swala ni eti lam thu chwa kha omle tak si lo chon officially in kha assembly house an document tlak to don me si eng ang chen hinge thil pui the om chu tak chu poi mo lu tu ka tu na karon sei tum ta kani ta ne hei dana chuan dana hian a hre berani theilowa a soi thiam berle enge ni adik ber tu man kan soi theilo dan chu interpretation ani mo shilfia dana zirani chu ta tak mai chuan dan zirlai law zirlai te pona an zirlai subject a poi mo em pa ka chu interpretation of statutes anti so interpretation of statutes dan shilfia zirna ni ta ni okay dana hian dan achu a language adan tongkam ngawa khan thil chiang tak a om chuan man rodang manangai lo ama khan a chiang tok ma se kha a language big adan textbook bi ka chiang lo alo mani chuan enge kan manang ti kha interpretation of status subjects ina sei chuni ta chu ta tak mai chuan man ro sang zinga legislative intent re poi mo tai me mani legislative intent chu enge dan siam tu ten kha dan an ron siam chu don khan enge an intention
chu mi intention te na poimo le me mai chu poimo de wa chu discussion debate ateka poimo te me mai ne chu tak mai chu what de kan han sei chu tu na assembly house house leader ina bill introduce tu ina asoya kha isoyeng che khan no re ni lo chon kum khwe nom reng to do na he in nei in trend ro khom dan kan han dan kan nei mek chungchanga hi enga mo chena mizo definition te lo pe to sia mo ma se kha mizo tia kan pi le pu te tanga definition kan pek tum danen a in ang si lawa ma se akala langa generation aro in thak zelanga min an la hai le tanga tunge mizo chu mo february som hi pali sang hi som hi paruka khan hemi chungchang ai soi ani mo ta hin interpretation akan boy chu nge legislative intent niang tin legislative intent he tur chuan discussion a enge mo bill move to in chung chuan a soi opposition lama tangin mla tangin pakhat ma soi fiana emon nei chong silo a men dual box si chu wang chuan he dana mizo ti hi mizo hril fiana fam kimani e tia nakina kum tam tak ve nor highlight tur tam tak an lom the chu tak mai chu ka du thu sama chuan le mi tam tak ponan soi khala ya kha chu kan engeni ruling MLA te mai ni lovin opposition te tan po hian ani taka chuna Hmeichhiate thak ve a khatiang dik lo tak house a forum dik taka soina chang an hriat chi lo chuan pon lama soi sela party in thu chu siam sela an mong an lim tho ahuna an soi si lova a forum an soi si lo chu wang chuan in lung rual takin khami chung sang soi ho na tang slip moi zong in kha chu nuaire ni se ti kha mizo society khotlang nakin zelatan o ei atul ka dikho mai lai tak hi chu in dem lovin ni en apoi tin chu ti rualin kan ram shoi tu te kan ai oa kan thante kan roren in pui bera I ni chiran soita kan khan documented ni to tura tong kama hi chon an film khurangai le me ti kha tun assembly house a khana chiangin ka sia an zir chian nga ya site sang changa an thlir thu fing tak an run chak so hi apoi moni ti kha I tun kan assembly house ka ven zo lo bo ro ka hian arun langin ka sia ti kha kan comment vel lo ka nge ani chon he mizo zinga ma ni nam lawang chi Hnamdang nei te pon tam to ta abik takin he kan han hupur china kan kwata te min e sakang an faten ti po hi kan soi war ta kan hi abik takin foreigner han nei ti chanam chu vak po he ka shelem lo ka lo shi thui ve lo ba khovela kan chiang lem lo na in amaro chu Hnamdang pasal nei an Mizo na atop han ti pi lama khan an fa te chungchanga hianin kan dan then khata do to mo a khan kan share thoi ve na inge abik takin single parent ma ni fa en kol nu in ama fa kha Hnam mo apatel mi alevin ama Hnam po aman tiu thei ti ang chi dem kha new kha oma kha ani rengim Hnamdang laka fa kan nei te ka Mizo society chungan an ron thei rengim ti lai kha Mizo wa pom thei na kha lia hi a Mizo zawng tak chuan direct tak chuan soi chu har sa deu mai the mai ro chu hey tribal versus non-tribal ang zongin Supreme Court India ram court sang ber pon rel na thotu na de polo nei to tin chumi bozi chuan central sarkar pon state ina chief secretary te na lekha notification engeni lekha te polo pe chuak ve to chumi am ji chu nu le pa in nei pol pasal zo kani mo nu pui zo kani mo Hnamdang ani hian eng tribes nge an chomang ti boina om ve thina chu ta chuan court rel na le ramina pom dana chuan an fate bi ka chuan an fate selen community akha apoi moni tianita tinan Mizo nu in vai kan Hnamdang alo nei poni se Mizoram Aselian Mizo bai lem chuan na tanga engkim koiba mo khwar in than lai khang zawng zo chuak vek an ni chuan Hnamdang ani kan ti tla ta kha danin fair ati lawa Mizo ni mai turani tribal ni mai turani ati amai ro chu Mizo mel tak po ni se khuta Punjab a selena mo in koiba dan zong po fa in koiba dan mangvek khang angani chuan Mizo zukti tra la kha a thei lawa a tribe sa chuan a pa te tribe sa kha ni turani chung zel chuan a single parent ang che te po
Hnamdang tinan fa nge ni khang lo nei lo pon helai nu kianga salian ani chuan mela lo Mizo lutuk lo pon is Mizo tribe sakha tribal kha ani thowani tiang chi kha kan dan man mek tila ko tu na mek chani chumi ringot po chu subject tam takala soile thing ka sia ang poni se hi hun kan la deu to a kabing varsat me ke po thlir tu te ponin hlopui karinga arim chang ani chong kan la inkom le tura ngai la hun thatak me min pe kan loma ti chon thlir tu te pon kan sei to kha dan chungchanga te zo na te kan nei ni chuan ron in thlasung lo ula kan sei zelang tin dan hian mi zong zong min huma chuti ral chuanin dan chunga le hi tu ma kanum lo ni ti kha atharin sheli ila a thome